u kojem se autu nalazimo? Prvi puta u BMW-u sa V8 motorom. Nalazimo se u BMW šestici ili ti ga 645 iz 2005. godine, ja mislim da rekao. 4.4 V8 od 330 konja. I 420 njutona, ako se ne varam. Automatik. Automatik. Moramo biti, znači iskreni i reći da mi inače BMW baš ne vozimo. Da. Nismo neki, mislim fanovi smo svih auta, BMW-a pogotovo. Međutim, BMW kao takav nismo imali prilike, ja barem nisam nešto ih posjedovao i previše vozio. Tako da neko znanje o BMW-ima i nekakva polazna točka s koje možemo uspoređivati ove aute, nemamo ju. Međutim, možemo dati nekakav svoj prvi dojam i reći šta nam se sviđa, a što ne naš seriji 6, jel? Ja sam jako veliki fan originalne šestice, znači ove koja sam proizvodila 70-ih godina. I to mi je jedan od najljepših BMW-a ikad proizvedenih. Taj BMW je znači meni bezvremenska linija i jednostavno auto koji će zauvijek biti klasik, meni, u mojim očima. A ovo je znači zadnja šestica koju ja smatram šesticom, jer iza ove linije dolaze još dvije generacije šestica, a to su kupe iz 4 vrata. Što onak realno nije kupe? A po meni to nije kupe, to zovu kao Grand Coupe, ali sorry, ali meni to nije kupe. Kupe, zna se šta je kupe i jebi ga. To je tako, jel? Ono što znamo neke osnove ovom auto, to je da se počeo proizvoditi 2003. do 2010. godine. Dolazi je u benzinskim varijantama i u dizelskim varijantama. Dizel je bio samo 3.0, a benzinac je... Ali dizel došao tek na redizajn. Da, a benzinac je dolazio u ovome motoru koji mi sad testiramo 4.4 V8, 4.8 V8 i 5.0 V10 koji je dolazio samo u verziji M6. Prvi dojam ovak dok sjedim kao suvozač je ok. Kvaliteta materijala je dobra. Kvaliteta materijala je dobra, izolacija je dobra, to je onak za očekivati za auto koji je vjerojatno u startu koštao oko 50-60 tisuća eura. A da, tu negdje, da, nisu oni bili jeftini. Jer ovo je, ajmo reći, neka luksuzna verzija BMW-a. Znači, vjerojatno je bio skuplji od petice. Fore u tome da je, koliko sam ja upućen u BMW, a ispravite me dolje u komentarima ako krivo govorim, E24. Ona je napravljena na šasi od sedmice, koliko se ja sjećam, a ovo je napravljeno na šasi, ovo je biti petica. Postoje znači kupe verzija koju mi sad testiramo i postoji cabrio verzija i to je to, znači što se tiče ovog modela E63 i cabrio je bio E64. Iskreno, osobno mišljenje, to ne mora biti svačije. Cabrio verzija je katastrofalna, jer je došla sa platnenim krovom i to mi nikako ne sjeda. Tebi se ne sviđa? Ne sviđa mi se nikako, dok ova coupe verzija je jedna od najljepših BMW-a šestica koji su ikad napravili. Ovaj auto je koji ona Honda koja ti se u startu odmah ili sviđa ili ne sviđa. Ako su već radili cabrio, trebali su raditi cabrio s normalnim krovom koji se preklapa. CC. Coupe cabrio. Da. S druge strane, ono što sam rekao, auto je stvarno špica kad se vidi, pogotovo sa felgama od 20 sola i spušten je na Ebach oprugama, tako je rekao vlasnik. I auto stvarno izgleda bomba. Tako u crnoj boji, stvarno fenomenalan. Ja bih rekao ovako na prvi dojam, da ovo nije sportski auto. Makar će možda neki pomisliti jer je kao BMW coupe ali ja bih rekao da je ovo je zapravo Grand Tourer, tu nema nikakve novosti. Zapravo šestica originalna, nakon nje serija 8 i nakon toga ovo, znači to su neki BMW-ovi Grand Toureri. I ja mislim da ovaj auto genijalan zapravo za nekakva putovanja dulja, gdje ti moraš doći odmoran i to je za nekakve biznismene dok je bio novi. Znači kako ja sad vidim ovaj auto, meni osobno, ja mislim da nema bolje kupnje, za te novce ne možeš kupiti kupe, a da je V8 motor, znači i da je 300 plus konja. Evo, ako neko zna koji auto bi bio u tom rangu,
nek nam dole napiše za tipa nekih oko 100.000 kuna, ja mislim da se ne mre kupiti bolji auto, odnosno auto te klase. Da, ali pazi, ovdje pričamo o nekakvom luksuznom automobilu. Ovo je spadalo u te automobile kad je izašao. Pa znaš šta ću ti reći, unutra ovaj je znači displej veliki, dosta je on zapravo izgleda moderno unutra meni. Da. Ne izgleda zastarjelo. To profi navigacija u BMW-u dosta podiže taj vizualni dojam. Da, s tim da ne možemo naglasiti dovoljno da je ovaj auto star 15 godina. Znači 15 godina je star ovaj auto. Ja se sjećam kad je ovaj auto izašao, i serija 5, i serija 6, i serija 7. Znači, hejtali su je svi ljubitelji BMW-a i mrzitelji BMW-a. Znači, svi su je hejtali. Znači, ovaj dizajn su svi mrzeli. Znači, meni osobno auto uvijek bio uvijek mi je zapao za oko. Znači, nikad, pogotovo, prvi put sam u biti vidio M6 uživo. I ja kad sam ga vidio uživo, ja sam pao u nesvijest. Znači, to je i zvuk, i mislim i ovaj ima jebe zvuk. Ali taj je auto stvarno bio pojava. V10 kad I bio je ispušten i na nekim velikim felgama i tako dalje. Znači meni osobno serija 6 uvijek bila špica. Čuo? Jebote. Jao. Znaš kaj, moram ga još jedan put launchat, tak mi dobar zvuk ima. Jeste spremni za još jedan launch? Slušaj sound, slušaj zvučnu kulisu. Malo ima ovih prekopa tu, moramo biti pažljivi. Jer smo na 20 solnim felgama. Jao. Ima brutalan zvuk, ali nema originalni auspuh. Originalni auspuh ne zvuči tako dobro. Dobro, ovaj primjerak je stvarno utegnut. Mora se reći da je... Inače, ove primjerke, kad su izašli ti auti, zna se ko ih je vozi i ko ih je kupovao. Da. Budemo realni. Zato imaju tak veliki gepek. Da. Da, rekao sam da sam vozio par BMW-a i znaš na koji mi auto najviše ostavlja sličan dojam? Na BMW E92 Coupe. Tu su mi negdje. Vozio sam 335 i tu su po snazi i po tom feelingu vožnje. Samo što mi se ovo čini, kako se zove, masivniji, što je. Zvuk je posebna priča, znači... Podsjeća me na muscle carove. Da se mene pita, mrvicu ga štida glasiti. Ali gledaj to ovako, ovo je Grand Tourer i taj auto mora biti ugodan za vožnju na daleke pruge. Znači nije to sad da ćeš ti po gradu mrčiti između zgrada, nego jednostavno trebaš auto koji će ti na dugačke ture biti ugodan i da neće te umoriti. Ajde, launchaš V8 BMW-a prvi put u životu. Ajde. A lijepo ide. Ide super auto. Evo, znaš kaj, jedino kad ga tak stisneš, onda nema onak lijep zvuk. Da,
kad ga manje Kad se stiskaš... laganje voziš na nižim Da. obrtajima, kad ga onak malo stisneš, onda on Da. baš zagrlja kako treba, ali auto je posebna priča za sebe, to je to. Vozili smo naravno i brže aute, ali ovaj auto je baš za one duge staze i kad se želiš zabaviti, možeš se zabaviti bez Je. problema. Ljudi s ovim autima i Ovo- driftaju i svašta nešto, ali... Ali ovo, znači, ovo je napravljen kao Grand Tourer i stvarno je Grand Tourer i mislim da danas za manje para ne možeš kupiti ništa slično ovome, barem koliko mi znamo. Auto ima 200.000. 200.000, moramo reći jednu stvar. 200.000 km auto unutra izgleda, znači, da mi neko sad kaže da auto ima 100.000, ja bih rekao, Da ima. ok, 100.000, jer stvarno je... Gleda, eventualno malo volan, ali uzmimo u obzir da se na svakom autu volan halba, tako da na 200.000 ovo je i više nego Da, dobro stanje. sjedala, tapecirozi, sve, kompletno dojam auta stvarno. Jedino što da, nisam spomenuo jednu drugu stvar, sve je to znači lijepo, ali ono što je vlasnik Boris rekao, održavanje ovog auta je Izuzetno skupo. Ništa ekipa, to je to za danas. Nadam se da ste uživali u ovom videu kao što smo mi uživali u vožnji ovog BMW-a 645 V8. I to je to. Ako možda želite gledati još koji BMW, imamo ih na raspolaganju. Imamo, da. Imamo BMW na raspolaganju, tak da... Samo što su malo noviji pa Novi pa... nismo baš oduševljeni s njima. Mada bi možda M3-a mogli snimiti. Ako hoćete gledati M3 Competition, napišite nam dole u komentare. I to je to. Ako se niste još subscribe-ajte se, kliknite ne znam like ako hoćete, ako nećete ne morate i napišite nam neki komentar. To je to. That's it. Toliko od nas i vidimo se u sljedećoj epizodi koja će biti još uzbudljivija od ove. A ne znamo ni kaj ćemo snimati još. Ma nešto ćemo snimati. Nešto ćemo snimati. Možda će biti da je Hatsu. Može. Vidimo se. Na kurcu te nosom. Može! Ajde!